khona ke si-Durban Network kanti ke manje nginozinja la who's only an artist that is here from outside. Futhi kusho ukuthini lokho ukuthi wena wedwa wangaphandle kwase South Africa okhona bonke abanye abala. Futhi ngibingelele oqala nje. Ngiyabingelela ngiyazehlisa kakhulu. Uzinja ziyamluma lo ngokuzalwa ngizalwa ezweni laseZimbabwe esizweni sikaMthwakazi endaweni okuthiwa kuseCholocho. Ngibe unumber 6 la ku Mother of All. Okhombisa khona ukuthi isizwe sakithi nazo sibeka ngaphansi. Njengoba ngihlezi vele ngiqhudelana nazo lezi inkunzi mazifikile ngalena eZimbabwe ziyazi ukuthi sifica khona mina kukhona mina vele ngale so mase ngilana nami ngizobhekana nazo unikeza amanye amandla nesinye isipiliyoni nje nokukhula emculweni yabo ungijabulise kakhulu ukuthi umcimbi ofana neMother of All awukhethi inhlobo lomuntu yabo kudala ngqonqoze eminyango bakwazi ukuthi ungangifaka ku live ngiyawuxebula live ungangifaka nje noma yikuphi nestage sami sihle mhlambe usibonile so ngiyafisa ukuthi nabanye abahleli bemcimbi befunde kuMother of All ukuthi umculo bakhona abantu abasebefuna ukuzwa enye into eqhamuka ngaphandle uyabo ngoba nami ngifika nesami style bazokujabulela lokho nje ubone bekujabulela kanjalo ngifisa ukuthi abanye abahleli bemcimbi bekubone ukuthi hayi nayo inkunzi yale Zimbabwe mhlawumbe omunye angayibuza ukuthi umculo ke wakho mukhulu kangakanani ngale kaMthwakazi. Masikhuluma ngobukhulu bomuntu sikhuluma mhlawumbe nangezinto senazo ngomculo ama-award enginawo ngama-award awu-8 emcimbini yamakhulunywa ngama-festival amakhulu mhlawumbe ngakithi awulisweli igama lami mangothiwa kubala abantu mhlawumbe abasema-10 ngaso sonke isikhathi okuhlezi ukukhulunywa ngabo awulisweli igama lami futhi ngicabanga ukuthi okunye kuyiphatha kwami mhlawumbe phambi kwabantu ngoba ngiqale umculo kaMaskandi ngo-2013 so kuze kumanje ngisayibambile ngilama-album awu-12 yabo nama-DVD nginawo ngesikhathi kusaphuma ama-DVD ngawenza zange ngibe livila uyabo so uma ungena enkundleni lezi ezoku-online uyawuthola umculo wami uyayithola yonke into ethinta mina ngumfana okhuthele futhi nje igama lami liyaziwa kakhulu. Asikhulume ngomusic wakho mhlawumbe ungawudefine kanjani ngiyazi ukuthi istyle mhlawumbe besihlukile from this kodwa nawo nayi definition ye-style somusic wakho ucula. Umculo wami uphethe isintu sakithi thina singamandebele masingamandebele siyayiqhenya ngobundebele bethu omunye umuntu engayitshela ukuthi hayi lo mjida mhlawumbe ufuna ukuzenza umZulu ngoba ecula uMaskandi cha ngiright ngokuba ngumndebele ngingumndebele oyisithandayo isintu sakubo umculo wami mina ungalalela ingoma zami uzozwa ukuthi ikhona lento kaMaskandi wala vele ngoba ezinye izinto siyibonela kubafowethu abala ngisebenza kakhulu nabaculi balana eMzansi ngisebenze kakhulu nabaculi abaningi kakhulu futhi abanamagama kusho ukuthi lokho mase ngithatha lento yabo ngihlanganisa nesindebele sakithi yiloko kuphuma khona umculo kaZinja Ziyamluma mfowethu sesivala nje mhlawumbe ugathini kozowina iQuantum ngoba ukhona ozogcina elwini. Ngiyamtshela ukuthi uyahamba sinde ngoba uyabona ngoba ngihlele ku number 6 ngisuke ngacabanga ukuthi hayi uma ngase ngilithathe leli Quantum kungadala umsindo omkhulu kakhulu ngoba kuyakhulunywa kuMaskandi so ngabona ukuthi hayi awuthi ngimiyeke ngogasheni ngamiyeka ngahlala ku number 5 ngonyaka ophelele manje ngihlele ku number 6 kokuzayo angisancenge emuntu ngiyalithatha leli Quantum ngishona lalo leZimbabwe eCholocho lokhu kukhuluma iconsistency kwena ukuthi last year waphelela kule number ezisondele eziseduze that means okushuthi i-fan base unayo kakhulu isizwe sakithi isizwe esibambeneyo kakhulu esithandanayo makhona umuntu wakubo mhlamba abambona esenza into enhle baphakamela phezulu bemsize bemncedise lapha nala bakhona khona lapha emcimbini abantu baseZimbabwe namathikiti bawathengile abangena ngamangobe futhi sesivala nje mhlawumbe abafuna ukukuthola ku social network ama-handles wakho ame kanjani mina uZinja Ziyamluma ipage lami ku Facebook uZinja Ziyamluma first page ku TikTok uZinja Ziyamluma King Dogs Instagram uZinja Ziyamluma ku Twitter uZinja Ziyamluma King Dogs futhi inamba yami 0749449122 makhona umuntu ofuna ukusiqhatsha siyakwazi ukufika thina noma ufuna ulive sokudlalela live umntando oclean futhi
awasajwayelekile vele ama-artist adlalulayo. ya nakodwa phela kufanele sibe baningi ngoba abantu bafuna ukusupport i-talent abo abayibonayo. Ama-CD siyawacula e-studio kodwa sibuye phela ngoba bazawathenga bazowalalela online, asibuye siboniseni abantu ukuthi siphetheni. Abanye mhlawumbe usungahamba uyoshuta isithombe ukuthi nguwena oculile kungakusiwena. Abantu bafuna ukusupport into abayibonayo ukuthi ya. Besikhona-ke bafowethu si-Durban Network siphethe yena uZinja. uZinja ziyamlandela. Ziyamluma. Ziyamluma, uZinja ziyamluma. Siyabonga bhuti. Yebo, ayikubonga mina bhuti wami.